ngikhumbula omunye umama owayengifonele ethi umkhwenyana wakhe sebefuna ukudivorce but akayifuni idivorce kodwa uyafisa ngathi ngingathola inyanga ezomsiza indoda yakhe ibuyele esimweni. Indoda yakhe ayimuphi imali. Yeah. Ithenga nje igrosa nje into ezincane engekho. Kodwa mayechecka ibank statement yayo ino 5000 ebaphayo osli, o 5000 ebaphayo ozama. Futhi iblessa emadolobheni. Kodwa yena ayimbless ngemali. Loyo maka ke fike kudokotela atothola uhlanga lwemali. Le ndoda afuna imthanze ikhiphe le mali because luthando lokadle ngilolu ikhipha kona le mali. Kulesiphathi esiphila kiso kona uthola ihlanga lemali uyakhona ukuthi lohlala naye lenithandzana naye ngeke ahlala ngakuphi imali. Shose sengiunderstand ukuthi ama-slay queens amaningi analo uhlanga lwemali ngoba i-slay queen sikutshela ukuthi mina ngiphiwa u-500,000 ngiphiwa u-50,000 ngiphiwa indoda bese ngiyibuza ukuthi ungamupha kanjani umuntu u-200,000 ngenyanga.